Babukeli bemsakato iNetBout News Network la sikhona khona sisenzaweni yaselwandle emgwaqweni long D91 nawusuka eNgwane Park ulubangise direction la eSivokotho. Sekunembiko ke bakithi lesikwethulela wona lothi sekunengoti leseyendekile la khona sekunelijaha leselibonakaleka ukuthi selithindwe ngiyo imotela njengoba bekukadze kubonakala ukuthi lidlile kanti ke lijuba wona umgwaqo. Kanti ke lengoti yendeka nyalo nje kusihlwa ngesikhathi tensimbi yemfica la khona kubikwa khona ukuthi leli jaha lithe nje nalithi lichamuka ngasehlangothini lemgwaqo la khona belivumbuke emeneni kanti kwenile umshayeli wemotela wangaliboni njengoba bekusebusuku. Leli jaha ke libezela sephoseka khona ekhathi emgwaqweni imotela yaseke iyalithinza kabuhlungwana njengoba lingileli huzukile lalimala. Kanti ke kulokulimala kwalo ke babe sebayabitwa betimo lekuphuthumako belisitho lokuqala labafikile enzaweni yesigameko ngalokukhulu ukuphuthuma balinaka lelijaha kulihlolisisa ukuthi ngabe lilimele kanganani kwatholakala ukuthi lilimele ngempela balinikile ke lisitho lokuqala kwabonakala ke ukuthi ke sekuzengathi limikiswe khona esibhedlela lokhu sikhuluma nani nje sebalithethe beambulance ehlangothini lelitiko lekuphuthumako balimikisa khona esibhedlela. Kanti ke lesikutholako ukuthi belikadze libuya kuletinye tetipoti letikhona khona la kulomango welwandle. Kanti ke sike saveta singumsakato ukuthi enzaweni yaselwandle tiyangekwanza tipoti letiphisa tshwala lobunemandla ngendlela esimanga. Lokho ke kwenta ukuthi ukhanze bantfu sebahamba bangena emgwaqweni ngendlela lengasiyo lenakekile. Lokubabeka khona engwatini yokuthi bagcine sebatithola bangundve ngito timoto njengoba sekwentekile. Umsakato weNeighborhood News Network usenzaweni yesigameko uhlola ukuthi ngabe kuhambe kanjani. Kanti ke angeke size sikhone ukuthi singativeta tithombe talo lelijaha njengoba kubonakaliseka ukuthi bemndeni bebasengakafiki enzaweni yesigameko. Kanti sitawuqhubeka futhi silanzelele sihlole ukuthi ngabe liphatheke kanjani khona lisalashwa esibhedlela. Ngicetha tshwala yende wetindzaba teNeighborhood News Network ngibika ngiselwandle enzaweni yakamandla yedwa ku D91 lo eSivokotho.